wari ubizi. Turabaramukije abakunzi b'ikiganiro aho muri hose ku isi mudukurikirana. Turongeye kubaha kaze muri studio za Christ Life Center mu kiganiro wari ubizi. Uyu munsi rero tukaba twabazaniye umutumire dufise hano muri studio zacu. Reka tubasabe abibwire. Kaze mutumire wacu. Urakoze cyane kunyakira. Amazina nitwa Placide Mihigo, ntuye hano muri Arizona, muri Phoenix, muri Amerika. Ndishimye kubwa invitation yawe, ndishimye kubw'iki kiganiro wari ubizi. Imana iduhana umugisha. Murakoze cyane mutumire wacu. Twashaka rero imbere yuko tubandanya mu kiganiro kukugira dusenga Imana, kukugira kino kiganiro Imana ikiwemo kandi kize kugira uwo gifashije umuntu wese aza kumva kino kiganiro yumvemwe ubumana kandi ahindurirwe ubuzima. Kaze udusengere. Okay, urakoze cyane. Reka dusenga Imana munota umwe cyangwa ibiri. Uwiteka Mana y'imbabazi nyinshi, Mana y'ubuntu butarondoreka, Mana iriho, Mana yahozeho, Mana iboneka, Mana ikorwaho, Mana y'urukundo rwinshi kandi Mana y'ubuntu butarondoreka, tuguhaye icyubahiro cyinshi. Twicaye muri iki kiganiro wari ubizi, reka ijambo ryose tuvuga, reka ibyo tuvuga byose bibe byuje icyubahiro cyawe, maze ubutumwa bugere kure ku mpera y'isi, bugire akamaro ko kwagura ubwami bwawe. Dusabye umwuka wawe kubana natwe, byose tubisenze mu izina rya Kristo Yesu. Urakoze, amen. Urakoze cyane mukozi w'Imana Placide. Twashaka mu gutangura kino kiganiro cacu tugiye kumara tuvugane kuvyerekeye ibiriko biraba ku isi, kuko ijambo ry'Imana yavuga ngo nubwo isi tuyituyemwo ntiturabisi, ariko kumenya makuru ari kuba ku isi biraduha kumenya ibihe tugezemwo. Rero turavye tugerageje kuraba ku isi yose, ubu hariho ibintu by'intambara mu bihugu byose. Uravye hari intambara ku isi yose. Mbega bitanga message yihe ku muntu w'Imana? Message rikiriya ku muntu w'Imana. Message ku muntu w'Imana. Iyo tuvuze umuntu w'Imana, umwana w'Imana, umuntu wakire Kristo, Ego. utegereje isezerano. Iyo tuvuze isezerano, hari isezerano Kristo yatanze isezerano kazohereza umwuka wayo uwe, uwo mwuka yarawohereje. Hari n'irindi sezerano rero yavuze, ngazamutse ngari ku musozi ya Rayono, yaravuze ngo nzagaruka gutwara itorero. Iryo rero ntirirasohora. Yes. Uko rero situation yose yabimeze ku isi, isezerano niryo tukirindiriye. Sinzi ngo ni ryari, wenda n'uyu munsi cyangwa ejo, ariko iryo sezerano turacyarindiriye. Murakoze cyane. Iyo sezerano abantu b'Imana bose cyangwa bizera Kristo bategereje, yaravuze ko hari ibimenyetso bizotwereka yuko agiye kugaruka. Mbega ivyo bimenyetso, izi ntambara ziriko ziraba, byo bari mu bimenyetso yavuze cyangwa twobirabira mu yindi ndorerwamo? Kibazo cyiza cyane kandi kitoroshye. Mu bana Yakobo yabyaye harimo umwe bari barise Isakari. Uwo mwana witwaga Isakari yari afite inshingano ngo zo kumenya ibihe. Yamenyaga igihe cy'imvura, akamenya igihe cy'izuba. Mu yandi magambo ibintu byose bakoraga byagenderaga ku gihe. Na Yesu ari mu isi yagiye akoresha umutini cyane, akavuga ngo ashaka kugaragaza ibihe. Rero nibi bihe turimo by'intambara, ariko ubundi intambara reka tuzicemo gatoya. Muri Afrika hari ibibazo by'intambara cyane. Amakudeta muri Afrika the West, za Mali, za Nigeria, za Burkina Faso, za Burkina Faso, yego hari ibibazo by'amakudeta cyane. Wagera muri Afrika y'Iburasirazuba naho hari ikibazo cy'intambara ya Kongo imaze igihe kinini cyane. Wagera muri Afrika du Sud, abaturage nabo hari ikibazo noneho cy'intambara hagati muri bo. Wakwambuka wagera muri Europe, hari ikibazo cy'intambara ya Ukraine na Burusiya, imyaka ibaye 3 barwana ubudahagarara. Watembera wagera muri Aziya, intambara irahari, haba India na Pakistan iratutumba, haba noneho hari indi noneho ikomeye ya Israeli
na Iran. Uyu ni umunsi wa 8 barwana ibisasu barasana amanywa na nijoro. Byumvikane ko isi yose irugarijwe n'intambara. Intambara ziri ahantu hose kandi noneho ni intambara zitoroshye, ibihugu by'ibihangange byose bidasanzwe. So biratwereka ko rero ni igihe twakwigiraho. Wenda turaza kubisesengura neza mu kiganiro mindani, ariko ni ibihe nk'abakristo twahanga amaso tukareba icyo twabyigiraho. Merci. Birumvikana cyane ko ibihe Kristo yavuze ataka ibihagarika bitegezwa kuba nkuko yasize abitubwiye. Reka rero tugaruke kuri no ntambara irangaje abantu benshi muri kino gihe iri kiraba hagati ya Israeli na Iran. Reka tuvugeho gato kuko abantu benshi bari kuyisigura ugutandukanye. Bamwe baravuga ko ari intambara isanzwe ya politike, abandi bakavuga ko ari vyahanuwe. Mbega wewe nk'umuntu wasomye uzamakuru uratubwira urabibona gute iyo ntambara iri hagati ya Israeli na Iran? Ku batabizi, Iran yahoze ari ubwami bw'abaperesi muri Bibiliya, niko kijya gihugu yari ubwami bw'abaperesi. Reka rero utubwire kuri iyo ntambara wewe urayivuga kwiki? Intambara ya Iran na Israeli ntiwayivuga utahereye kuri background y'ibyo bihugu. Yego. Waba wizera Kristo, waba uri umusilamu, ibi bintu bifite ahantu bihuriye. Israeli ni igihugu gito cyane, igihugu hariho n'abantu bakiri ku isi bakirusha imyaka mbere yuko UN icyemeje nk'igihugu. Israeli ni igihugu mbere na mbere cyemejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu, like nka republic. Urumva, nyuma y'amateka manini yabayeho kuri Israeli tudashaka kugarukamo wenda akakanya, Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu cya mbere cyarekonesha cyangwa se cyemeje ko Israeli ari igihugu gikwiriye gutunga leadership yayo, kikagira ubuyobozi bwacyo, kikagira uburenganzira nk'ibindi bihugu. Iran nacyo ni igihugu gifite amateka manini cyane mu isi, igihugu gikomeye. Urumva nimba ari igihugu kigize kuba empire ikomeye cyane iyobora isi yose, ni igihugu gikomeye cyane. So Israeli yavutse ite mu magambo makeya? Israeli ituruka kuri Abraham. Abraham yabyaye umwana umwe witwa Isaka. Ariko uwo mwana kubasoma Bibiliya azanga ari umwana w'isezerano. Imana yaramusezeranyije kazabyara umwana, ariko bitwara igihe kinini cyane kugeza aho Abraham kwihangana byanze gutegereza rya sezerano Imana yamubwiye. Aravuga we n'umugore baricara bajya inama, baravuga ati ariko aya masezerano katurambiye. Bagiye inama ngo yarafite umuja w'umunyegiputakazi, Sarayi umugore wande wa Abraham, aramubwira ngo reka nkushyingire uyu muja Hagayi, umubyareho umwana. Uwo mwana n'ubundi azavukira mu biganza byacu, azaba umwana wacu. Babyara umwana witwa Ishimayeli. Ariko Bibiliya ikatubwira yuko amaze kubyara Ishimayeli ngo Imana irongera iragaruka isura umuryango wa Abraham, iramubwira ati nibyo mwabyaye umwana pe, ariko jyewe siwe navuzeho, siwe isezerano ryanjye nawe ririho. Ibihe biratinda, hahandi batari bagifite n'icyizere, baza kubyara nde umwana witwa Isaka. Isaka nawe abyara nde? Abyara abana b'impanga babiri, uwitwaga nde? Isaka, Yakobo nande? Na Esawu. So Yakobo nawe Imana imuha isezerano, abyara 12. Muri 12 rero, ariko ijambo Israeli rituruka hehe? Ngo haje kuba conflict hagati y'impanga Esawu na Yakobo. Bapfuye umugisha, kuko muri Israeli habaga umugenzo wuko umwana w'imfura bamuha umugisha. Ise agiye gutanga cyangwa agiye gusaza, ahamagara umwana w'imfura akamuhesha umugisha. Noneho rero icyo gihe aho kugira ngo umugisha ufatwe na Esawu, kuko Esawu yari we mwana wavutse mbere nubwo bari impanga, ariko umugisha wafashwe nande na Yakobo. Noneho umugisha watuweho cyangwa se umubyeyi yahaye umwana we utera conflict hagati yabo. Noneho Yakobo ahunga mukuru we kugira ngo atamwica. Arimo ahunga ajya kwa nyirarume kugira ngo ashake ubuhungiro, ubuzima buramugora, urugendo rumubana rurerure. Agera ahantu arananirwa araryama. Bibiliya iratubwira ngo
ari kugaruka oya arimo agenda ahunze mukuru we Bibiliya iratubwira ngo icyo gihe ahunze agira umugisha ngahura na marayika ngo barakirana ijoro ryose ngo bararwana ngo Yakobo ngabwira marayika ngo nimba ngize umugisha uko duhuye ntago uri bugende utampaye umugisha ngo barakirana ijoro ryose ngo ririnda rica ngo marayika ngaramubwira ngo wakiranyije Imana n'abantu uratsinda ngo guhera uyu munsi ntukiri Yakobo ubundi bivuga umuriganya ngo uyu munsi uri Isiraheli bivuga umugisha n'iryo jambo rero Isiraheli niho rikomoka ijambo Isiraheli so aza kubyara abana 12 barakura baba benshi tudashaka kujyamo nibwo ijambo Isiraheli ryakuze ariko iyo Ishimayeli nawe Imana imuvuga ibintu bikomeye imuha isezerano rikomeye cyane so abakristo benshi bava kuri Yakobo noneho abasilamu benshi nabo bakasa nk'ababa kwa Ishimayeli cyane aho niho wavuga urumva nubwo Iran irimo irwana na Israel bafitanyemo akantu barahurira kwa sekuruza ego witwa Abraham ni conflit d'intérêt ni conflit za marathon ni conflit z'ikivandimwe nimba ariko nabyita mu buryo buri biologique so iyi ntambara rero ikomeye gute kuko Iran nayo irakomeye ni igihugu gikomeye cyane ariko igitangaje Iran waruzi ko yigize kuba inshuti na Isiraheli mu buryo bukomeye warubizi waruzi yuko basharingaga education abanya-Iran bakaba baza kwiga muri Isiraheli abisiraheli bakajya kwiga muri ntuza muri Iran urumva babanye neza ariko byaje guhinduka gute ya niho tugomba usigurire abari kuratwumviriza ni ryari byatanguye kugiranira imishamirane ubundi Iran cyari igihugu kibiri nka Amerika nk'ibindi bihugu biba muri Europe uzi bambara ibyo bashatse bakora ibyo bashatse bagira uburenganzira buri total ariko mu 1979 nibwo haje kuba icyo nakwita kudeta niho bwo hajeho kubaho amatwara yuko igihugu bagihindura kikava mu bwami kikajya muri leadership y'abisilamu noneho kikaba republika ya Kisilamu noneho guhera icyo gihe bahise bashyira ubundi Iran iyoborwa na leadership zigera nko kurenye navuga nk'inzego enye habaho administration y'abantu 80 muri Iran iyo administration ni y'aba expert abahanga cyane muri Iran nibo batora umuyobozi wabo witwa uw'ikirenga witwa nyine umuyobozi w'ikirenga uyobora Iran yose agomba kuba ari umusilamu yumva iby'idini abisobanukiwe so icyakabiri leadership yabo ya kabiri iyoborwa n'umupresident usanzwe uwo ni president wa politike aratorwa nkuko bisanzwe bagira itegeko nshinga ariko we ni buryo bwa politike akabaho rero n'indi leadership yaho ya gatatu iri munsi gatoya n'abandi bantu bashinzwe kurinda amahame ya Kisilamu muri Iran abo nabantu bakomeye cyane nabo munsi yawo rero hakaba abantu twakwita nk'abadepite ijwi rya rubanda abantu bavugira rubanda nuko nguko Iran isa nkaho yubatse muri leadership ariko oda yose itangwa nande n'umuyobozi w'ikirenga wa Iran so mu 1979 bagifitanye umubano mwiza na Israel bagenderanira bafite good relationship so bamaze guteka ingova abo bisilamu bahinduye igihugu cyose nibwo bavuze uribuka ko Israel twavuze yuko Amerika yemeje nk'igihugu ikindi gihugu cyo mu bisilamu cyari cyemeje yuko Israel ari igihugu ni Turkiya nayo yarayemeje ariko noneho bamaze guhindura leta ya Kisilamu ibyo bintu byose amasezerano barayakatinga na Israel baravuga ati twe nta nubwo twemera ko muri igihugu guhera icyo gihe rero nibwo hafutangiye kuvuka conflict za hato na hato ku buryo umwe mu bayobozi ba Islam ba Iran yigize gukora declaration muri kaminuza ikomeye aravuga ngo ntitubemera bari abazionist babita abazionist urumva ngo ku buryo bagomba no kubera imina guhera icyo gihe rero habaye conflict bakabakuraho kuri carte y'isi neza bakabera imina habaye conflict ikomeye cyane kugeza uyu munsi ibyaye intambara muri make nimba ntavuze byinshi muri make uyu munsi hariho abantu bamwe bavuga yuko iyi ntambara ishobora kuba ari ya ntambara Bibiliya ivuga ya Hermagedon abandi bakavuga ati ntabwo ariyo two byita gute good question
intambara njyewe ndabona atariyo so far twicaye uyu munsi ntabwo ari intambara dusanga muri Ezekiel 38 abasoma Bibiliya barabizi ko Ezekiel 37 hari isezerano ry'uko Abisiraheli bazagaruka uyu munsi igihugu kiriho kigize kubaho kitaba ku ikarita ibyo abantu benshi barabizi habaho Holocaust nta genocide Abisiraheli barapfa cyane ariko nyuma gatoya ejo bundi igihugu barakidekarara kibaho reka tuvuge ko isezerano ryasohoye kuri bavuga ko kuri muri manda ya mbere ya Trump ari naho Yerusalemu yemewe nk'umugwa mukuru wa Israeli umva bisigura ko ari amateka ya vuba cyane ni igihugu gito hari n'abantu bakiruta hari abantu bakiruta bakiriho bavutse muri za 40 na kangahe bakiriho bakiruta ariko iyi ntambara ya Hegmadone ivugwa muri Ezekiel 38 nge siko nyibona impamvu atari ko nyibona ngiyi Bibiliya ariko ibi ni ibintu bigari cyane tutavuga akakanya muri make n'abaciriyemo ku batazi iyo ntambara ya Hegmadone Bibiliya ivuga yuko nk'isi yose izoba iri contre Israel bakayiteranira isi yose hanyuma Yesu akaba ari we azoza aje gutabara iyo ntambara murashaka gukomeza impamvu rero mvuga ko atari iyo ntambara nuko iyo ntambara ntishobora kuzaba itorero rigihari itorero ni ikintu gikomeye itorero ni ikintu gikomeye itorero ni nk'umuryango umuntu utagira umuryango sinzi ahantu ababaye uko waba ukomeye kose hari vide uba ufite udafite umuryango muri wowe so itorero niryo ririnze ubusugire bw'isi ubusugire sinzi nimba ubyumva icyari cyo niryo ririnze stability niryo ririnze umutekano w'isi of course hari nuclear weapons hari indege z'intambara hari technology hari ibintu bikomeye cyane ariko itorero niryo ririnze iyi si kubera yuko abera bararira barasenga amanywa na nijoro baravuga ngo turindire isi kandi hari n'isezerano ry'umutekano ku itorero kuva itorero riri muri iyi si it is impossible wenda ntago tuzi igihe itorero rizazamuka nimba itorero rizamuka umunsi uri gukora ikiganiro dushobora kuvuga ko iriya ntambara ishobora kuba iyo ariko mu gihe itorero kiri muri iyi si iriya si intambara ni intambara itegura nibise Bibiliya iravuga muri Matayo ibice bya 24 ku murongo waho wa 6 kumanuka kugeza ku 9 havuga ibintu bikomeye cyane haravuga ngo muzumva impuha z'intambara ngo muzumva habaho guterana kw'ibindi ariko arabimentioninga ngo sigiye kimperuka Yesu ubwe ni wabivuze ibyo ntibyanditswe no bigishwa Yesu ubwe ni wabivuze so kuba Iran yateye Israel yateye Iran kuba Afghanistan yatera igihugu kuba igihugu cyatera ikindi ibyo ngo ni integuza ni ibimenyetso ni sinye ariko ni sinye zikomeye ariko ntabwo ari yo ntambara murakoze cyane ikindi kibazo two babaza none nko abageni ba Kristo twiteze Kristo niki twokora muri kino gihe ikibazo cyiza cyane Imana iguhe umugisha mpamvu nkubwiye ngo Imana iguhe umugisha ni iyi nimba twabonye yuko isi irinzwe n'itorero kuba tuvuze ngo irinzwe n'itorero ntabwo tuvuga ko abantu bose babyemera gutyo ndetse hari n'abatemera iryo torero ndetse hari n'abatemera ibyo by'imyizerere si byose kuko ibintu ni byinshi biri muri iyi si ariko twebwe nk'abakristo dufite inshingano imwe itagihinduka Matayo 28 ngo mujye mu mahanga yose ngo muvuge ubutumwa bwiza mwigishe ubutumwa bwiza nta bundi oya ntabwo ari ukwigisha ukuntu umuntu ya making miliyoni $1 ku munsi oya ntabwo ari ukuvumbura ukuntu umuntu wamubaga ari mu yindi kontina ukoresheje technology oya iyo ni science ubwo n'ubwenge ntabwo ari ukuntu umuntu yacukura amabuye y'agaciro mu nda y'isi akoresheje technology ubwo ntabwo ari bwo butumwa bwiza ni ubutumwa bw'umusaraba wa Yesu Kristo ni ukwigisha Kristo ko yapfuye akazuka ni ukwigisha ko hari imbabazi ziri muri Kristo Yesu ni ukwigisha ko imbabazi zihari ngo abantu bazisubmitinge so twe nk'abitorero rero dukwiriye kugira inshingano za mbere iya mbere iri personnel kubyuka gukanguka kuva mu buriri tugasenga Imana tugashaka mu maso h'Imana
koko nje Bibiliya iravuga ngo umwuka wanjye ngo wemezanya n'uw'Imana ko turi abana b'Imana tukagera kuri urwo rwego rw'uka umwuka wa Placide umwuka wa Abraham wemezanya n'uw'Imana yuko uri umwana w'Imana. Iyo ni inshingano ya mbere, kuko nkuko nakubwiye muri Matayo 24 haravuga ngo muri iki gihe cy'izimpuha niki, ntabwo ari cyo cyonyine kizaza, ngo hazaduka niki n'abahanuzi b'ibinyoma, hazaduka bigisha ngo abakora ibitangaza biteye ubwoba, ngo kandi intego yabo nukuyobya biki abitorero. So dukeneye guhaguruka, itorero rikeneye guhaguruka rigasenga, rikigisha ubutumwa bwa nyabwo. Iyo mvuze ubwa nyabwo nta bundi nubwo umusaraba, ubutumwa butari ubw'umusaraba ntago ari bwo. Paulo yandikira abikorino igice cyaho cya mbere, abikorino ba mbere igice cyaho cya mbere umurongo waho wa 18 yaravuze ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu. Kubera iki yavuze ni ubupfu? Ni ibintu bitari scientific, bidasobanuwe. Ni gute usobanurira umuntu wavukiye kwa Yosefu, umubaji wakuze bamureba, kagiye gutanga imbabazi, kandi baramenyereye ko babaga ihene n'intama bakababarirwa, urumva? Ariko ngo kuri twe dukizwa, kuri twe ngo ni imbaraga z'Imana, tuvuge ngo amen, ngo ni imbaraga z'Imana. Itorero rikwiriye kuhaguruka rikabona imbaraga z'Imana ziri kuri uyu musaraba, akaba ari cyo isi kwiriye kumenya uyu munsi, kubera yuko intambara zizahoraho, naho twasenga kajana zizahoraho, ariko ni ugutegura umugeni. Dukeneye rero gusenga Imana, ndumva ari icyo navuga. Murakoze cyane. Hariho ikibazo, hariho ahantu wigeze kuvuga, uravuga ati abo muri Iran nabo bakomoka mu ruvyaro rwa Ishmaeli, kandi abo nabo Imana yabahaye isezerano. Rero akenshi nk'abakristo hari gihe iyi ntambara twigiriye amarangamutima, tukumva twoba abafana ba Israeli, tukumva yuko Israel ifise uburenganzira bwo kubombarda bari abantu bari muri Iran, yuko bari mu ruhande rw'Imana, bari bakora igikorwa cy'Imana, tukumva twoshigikira iyo ntambara, mu kumva yuko duhagaze kuri Israel cyane, tukumva ndetse ko bari barakora intambara nyeranda. Mbega nawe ni kubibona cyangwa ni kuvyumva? Ndashaka kukudisappointinga n'abadukurikiye, ndashaka kuba disappointinga. Umwuka wo gufana si umwuka w'Imana. Bibiliya iravuga ngo ntukice. Muri ya mategeko ya kera ntukice, ntiyavuze uwo wica. Ntago yanaduhaye uburenganzira bwo kwica umwanzi wacu. None haba wibuke kari n'abavandimwe, sinshyigikiye ko Israel yica umuntu n'umwe, ariko sinshyigikiye ko na Iran yica umuntu n'umwe. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, waruzi yuko muri Israel percentage y'abakristo like abemera uwo twizera iri very nukuyirebesha microscope ni nto cyane. So muri bo bafata Yesu nka site touristique, bafata nk'igikoresho kibinjiriza amafaranga, kuko bahora bakira abantu baza kwiga ibyo kureba ngo yaguye aha, yavukiye aha, bo babifata nk'ibintu bibinjiriza amafaranga generally. Ariko kuba ariko babifata ntibikuraho ko Kristo ari Kristo, ndetse ni Kristo, kandi hari n'isezerano mu Baroma yuko ubutumwa buzabagarukira. Nabo bakahishurirwa uwo Kristo, baremera ko Mesiya azaza, ariko ntibagize umugisha wo kumuhishurirwa by now. Ni nacyo gituma Paulo yahamagawe kugira ngo ajye kubwiriza ubutumwa abandi, abo twita abanyamahanga, Abanyarwanda, Abarundi, Abanyamerika, abantu batandukanye, kugira ngo bakire ubwami bw'Imana. So sinshyigikiye kurasana, kuko birani ibihugu. Ntabwo wa mugisha wa Israel twajyaga tuvuga tukiubonera muri Abraham, njewe nduta Abraham, nje wakire Kristo nduta Abraham cyane gose. Bibiliya ivuga iki? Yesu ari mavuga, yari mavuga ashaka kuvuga bakomeye mu bwami bw'Imana. Aravuga ngo mubabyawe n'umugore, ngo nta numwe uruta Yohana Umubatiza, ngarika bari mu bwami bw'Imana, ngo umuto muri bo, vuga ngo amen, ngo umuto muri bo ngaramuruta. Njewe nduta Abraham, wowe uruta ndi. Kubera iki? Twe twagize umugisha wo gutestinga kuri Kristo Yesu. Yaje duhari, tugira chance zo kuba mu buntu bwe, duhabwa imbabazi ze, twigisha iby'umusaraba we. Noneho Yohana we yamuvuga ngo twamukozeho, ngo twaramwiboneye, ngo twaramwirebeye. So rero Israel nayo ikeneye kwigisha ubutumwa bwiza, nabo bakihana, bakamenya ko Kristo uwo batemera ari we buye rikomeza imfuruka muri bo. Amen.
uvuze ijambo ryiza cyane mukozi w'Imana Yesu Kristo ko ari we akomeza ifuruka ni we ryagawe uno munsi Isirayeli abantu benshi twese twari tuzi ko ari igihugu cy'igihangange kitavogeka ndetse n'ikirere cyabo kidapfa kwinjirwamo n'umuntu uwo ari we wese baragerageje kubaka mu buryo bw'ubwenge bukomeye ariko uyu munsi turiko turatangara ingene bariko barayikubita misire nko kumenga nta kintu na kimwe kikingira kihari bariko barayisambagura muri burya buryo mbega none ni Imana yabahanye ni cyangwa hari ico twokwigamwo muri ico kintu kigerageza gukuraho uko twari tuzi Isirayeli ndasubiza nkoresheje Bibiliya yes Zaburi 127 haroroshye cyane umurongo waho wa mbere haravuga ngo iyaba Uwiteka atari we wubaka wubaka yaba yubakira ubusa ashyiraho be yaho ngo iyaba Uwiteka atari urinda abarinzi baba bakora ubusa bishaka kuvuga iki kugira musada kugira amani bagira ubutasi bagira ubwoko bwa gisirikare bwinshi hariye ntabwo ari bwo bukomeza Isiraheli kuba dufite CIA kuba dufite FBI ntabwo ari byo bikomeza Amerika Imana ikuye ikiganza cyayo hejuru y'umuntu uwo ari we wese ukomeye n'uworoheje ahinduka usanzwe wibuke ngo niyo yubaka kandi niyirinda Isiraheli igira uburinzi bw'ikirere butanu harimo nubwo bahawe na Amerika ejo bundi last year ubwo barasanaga na ntuza nura mutwe witerabwoba Hamas ariko uyu munsi ibisasu biri kugwa nk'uko imvura igwa ikanyagira umuntu udafite ahantu na hamwe ho kwikingira biratwigisha iki biratwigisha ko nta muntu w'igihangange forever that is number 1 mbega za nzitiro aho ijambo ry'Imana bivuga ngo nzokuraho inzitiro byo bari byo bariko ari ubuhanuzi biko burabashikako cyangwa bimeze gute siko mbibona sinshaka kwishyira muri ofisi y'Imana ngo mvuge ngo yabakuyeho kuko twagiye tubona Imana Isiraheli ica mu bihe bikomeye ariko ikagaruka ikavuga ko iri kumwe nabo reka ibi bintu tubizane mu buzima bwacu kuba naburaye kuba narwaye kuba nanzwe kuba ntafite feva mu bantu ntago bivuga ko Imana yanyanze urukundo rwayo ruhora ruri genuine ruhora ruri pure ruhora ari rwiza urukundo rw'Imana ruhora ari rwiza ese urukundo rwayo rwatumyeyo yemera kuba umuntu like umvyo simplification abizi imibare bazi ikintu bita simplification Imana yari simplifiye kugeza ku rwego yambara umubiri kugira ngo nta kindi cyabiteye just love urukundo kugira ngo irebe ko yashyikira wa muntu wo hasi cyane kubera urukundo rw'Imana ruracyari kuri Isiraheli kandi urukundo rw'Imana ruracyari ariko kandi n'ahandi Imana iravuga ngo mbaye ngutaye ngo ariko nzokugarukira ngo ufite urukundo rwinshi uno munsi twovuga yuko Imana yayitaye ntago Imana yataye Isiraheli ntago Imana yataye Isiraheli kuko impamvu ndi kuvuga gutyo dushaka gusigurira abariko baratwumviriza uno munsi hari amaborogo akomeye muri Isiraheli uravye ingene bariko barasambagura inzu inyubakwa ndende iki n'abanyagihugu cyangwa abaturage bari kwiyamiriza barira basaba ikigongwe niyo mpamvu ndi kuvuga ati tugerageze gusigurira abariko baratwumviriza yuko kumbure umuntu ashobora guca mu bihe atari ko Imana yamutaye cyangwa yamuhevye rero nk'umukozi w'Imana nagomba aho hantu hasigure kumbure nk'uko uvuze tubishe mu buzima busanzwe umuntu ariko araca mu bibazo ntiyumve cyane ko Imana yamuhevye ariko yumve yuko ari cyo gihe cyo kwegera Imana yego kaze umukozi w'Imana nkunda umugabo witwa Salomo yahawe ubwenge n'Imana ntago yabukuye muri Harvard yabukuye ku musozi Gibeon yarayasenga ise yamuhaye appointment kazaba umwami agira ubwenge bwiza cyane aravuga ngo sinayobora ubu bwoko ntabajije Imana Imana imuha umugisha w'ubwenge yandika rero mu gitabo yanditse cy'umubwiriza ibice bitatu avuga ibihe ngo abaho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa ngo abaho igihe cyo kweza n'igihe cyo kugira gute kuteza abaho igihe cyo guhinga n'igihe cyo gusarura mu yandi magambo ibihe bibaho ibi ni ibintu tugomba kumenya tugarenga
urwego rw'amarangamutima makeya ntabwo abantu bahora mu bihe byo gusarura gusa n'ibihe bikomeye bibaho. Yesu ubwe yaciye mu bihe bikomeye by'iminsi 40 byo kutabona ibyo kurya. Imana uribuka ko Yesu ari Imana, mwumva ibihe bikomeye bibaho, ariko si ikimenyetso si musiga ko Imana yagusize. Reka nkwereke ukuntu Imana iri kumwe nawe. Tekinoloji zirahari, ariko nta tekinoloji nimwe iraboneka y'uwapfuye kuba musubiza umwuka. Ugihumeka umwuka w'ubugingo, umwuka y'ubuzima uyu, wakizwa, wakira, wakwishima, wabaho. Hari icyizere cy'ubuzima niko tuvuga. Niyo waba uri muri bombone, vuga ngo amen. Niyo waba uri hahandi mu nda y'isi, niyo waba uri hahandi kure y'ikintu icyo ari cyo cyose, ugihumeka uyu mwuka tuvuga, don't cast your days. Wicira iteka, wivuma iminsi yawe. Uracyariho imbabazi z'Imana. Umugambi w'Imana uracyari. Nkunda ijambo ry'Imana ryanditse muri Yeremiya 29 umurongo wa 11. Ngo reka ibyo mbibwiraho ni byiza. Uzi kugira ngo umuntu akubwira ngo ibyo mbibwiraho ni byiza, nuko wowe uba wibona ukabona nta byiza umerita. Ariko iragaruka iravuga ngo reka ibyo nibwira kuri wowe ni byiza. So kuba umuntu, reka tugire tubwira, nimba wowe wibona mu bihe bigoye, ubona mu bihe bisharira uyu munsi, sinzi bihurimo uko bimeze, ntabwo ari ikimenyetso cy'uko Imana yagusize. Ndabiguhamiriza kuba ugihumeka. Yego urarwaye ariko urahumeka, waba uraye ariko urahumeka, bagusohoye mu nzu ariko urahumeka, yego umaze igihe kinini utabona ibyo uririra ariko urahumeka, uracyafite amahirwe. Amen. Amahirwe aracyari kuri wowe. Imana iguha umugisha cyane mukozi w'Imana. Turiko turegereza kurangiza ikiganiro cacu, ariko ntitwoshobora kurangiza tutakubwiye, tutakubajije nk'abakristo, abana b'Imana, twitega iki? Twitega iki? Bivanye n'ibi bihe n'ibitwari ko turavuga by'izi ntambara. Twabonye rya jambo riri muri Matayo 24, impuha zizaza. Reka tureke n'iby'intambara gusa, tugaruke no mu mwuka. Abo twakwita bitorero, ibitangaza biri gukorwa mukozi w'Imana. Uri kubona ibitangaza hanze aha, amastade ari kuzura, abantu bari gusenga, abantu bari kuzura abandi ngo bitabye Imana, kanseri ziri gukira. Ariko Bibiliya iravuga ngo munyumve neza, sinimo ndwanya ibitangaza ndetse nanabyizereramo, kuko mwuka wera akora ibitangaza byinshi cyane. Ibyo bintu ngo byinshi nyuma y'izi ntambara turimo, ngo bizaba bigambiriye kuyobya intore z'Imana. Ndabwira iki torero, ndabwira iki wahaye ubugingo bwe Kristo, ndabwira iki usenga. This is your time. Iki ni igihe cyawe. Fata Bibiliya yawe y'ibitabo 66 kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe, ongera usome, ongera ucukumbure, subira mu bihe byo kwiyiriza ubusa, subira muri bwa butumwa bwo kwihana ibyaha, ongera wiyambure, woge, wikureho ibyondo, witegura umugeni. Kuko nimba impuha ziri kuvuga, nimba dutangiye kugesinga k'intambara, yaba ari ukugaruka kwa Kristo, sibyo? Tukaba ikimenyetso cyonyine gisigaruka itorero ritarazamuka. Itorero rizamutse nturizamukemo, urumva byagenda gute? Ko barakaga. Kabarakaga. Kuri wowe wakiriye Kristo, ongera ukora iyo awakening, ongera ubyuke, ongera usubire ku rukundo rwa mbere, ongera ube munsi y'umusaraba, wakira imbabazi z'Imana. Wowe utarakira Kristo, umwakire. Wenda uri umusirikare, uri umudokiteri uvura abantu bakagukomera amashyi, uri public figure abantu barakwemera, uri umuhanga mu bya siyanse, my dear friend, I have a good news for you. Nta mbabazi zibonekera handi hose uretse muri Kristo Yesu. Nta hantu na hamwe tuzabonera Imana bitari muri Kristo Yesu. Nta bundi buryo bubaho butari muri Kristo Yesu. Kuko ubwere byivugiye muri Yohana 14 ngo ninjye nzira, ukuri n'ubugingo. Umva ibyo ninjye njyewe ninjye nzira, ukuri n'ubugingo. Mwana magambo, kutaba muri Kristo Yesu nturi mu nzira, kutaba muri Kristo Yesu nturi mu kuri, kutaba muri Kristo Yesu nturi mu bugingo. So ndaguhamagara ngwino hano turaterana. Kwa gatanu haraba hari amasengesho, kwa gatatu haraba hari amasengesho, ku cyumweru hari amasengesho. Wowe uri kure,
hari abantu musengana bari hafi yawe. Ndagukangurira gukunda Kristo, ndagukangurira kwiyegurira Kristo. Amen. Rega naho Kristo atazi uyu munsi, izi ntambara ziri muri Iran, buri munsi baduha update y'imibare y'abapfuye, kandi abo bantu wapfuye ntabagifite ya mahirwe. Hari idini rimwe ntashaka kuvuga bajya basengera abapfuye, ariko bira ntibibaho. Uyu mwuka wasubiye kwa nyirawo ntibibaho. Nyuma y'urupfu nta bugingo, nyuma y'urupfu nta preachings, nta theology, nta bwenge. Nyuma y'urupfu biba birangiye. So n'uyu munsi wawe rero uhaguruke, wiringira Imana, wizera Imana, nawe ubarwe mu baki, mu bana b'ubugingo. Amen. Nico navuga aka kanya. Imana igumugisha mukozi w'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga yuko ivyo bihe bizoba bikomeye, bizoba ari bihe bigoye, ariko kandi turaremeshwa ijambo ry'Imana rivuze ngo iyo ivyo bihe bitagabanywa, ngo nabari baratoranijwe nabo bogendeye muri ivyo. Ariko Imana ni nziza ko ivyo bihe izobigabanya. Amen. Kububaha Imana, ishengero rya Kristo riracari hano. Rero twumvise bitari bike kwizi ntambara, kumbure Imana niyugurura umwanya opportunity. Akantu gato navuga uciye mu ijambo, I'm sorry. Ego. Izi ntambara mutibwira ko Iran iri mirwana na Israel. Mutibwira ko Ukraine iri mirwana na Burusiya. Oya. Isi ukuntu imeze igira ibihugu biyoboye. Bivugwa cyangwa ntibivugwe. Usomye amateka y'intambara ya kabiri y'isi, nuko igihugu cy'igihangange cyateraga ikindi, noneho hakabaho abariye baza gutabara. So ubu rero nta gihugu kikipfa gukora declaration ngo ndatatse. Ibihugu byose bitegura ibihugu bizabirwanirira cyangwa amaroberiyo. Yes, bitegura ibihugu bizabirwanirira. Noneho ugasanga nka Amerika iri kurwana n'Uburusi, bari kurwanira hehe? Muri Israel no muri Iran. Izo bita guerre par procuration. Yes. Ugasanga Ukraine iri kurwana n'Abanyamerika. Noneho twe tubibonesha amaso, Ukraine iri kurwana na Nura, ariko noneho ku bantu bapfa cyane cyane nibo bantera gahinda. Inyungu za politiki zitandukanye twe nizo tubona. Nk'ubu bari kuvuga ngo ni nuclear weapon nizo Iran na Nuza bapfa. Israel ibuza Iran gukora irwanisho. Ariko akenshi ntibiba ari ibyo, hari izindi nyungu ziba zihishe ibyo ngibyo twe tutamenya. Tutanasobanukirwa. Unanabimenya ushobora kubizira, ariko ibyo byose ni rya sezerano rivuga ngo Kristo azaza, kandi ni impuhwe nyine. Isezerano rigomba gusohora, Kristo azagaruka, kandi izo mpuhwe zizabaho kuko ni Kristo wabivuze. Naho twasenga ijuru rikamanuka muri mayiro nka zingaye, ntago intambara zahagaruka kuko ni ubuhanuzi Imana yahanuye. Imana igumugisha cyane. Turashimiye cyane abari ko baradukurikirana muri kino kiganiro. Ni kiganiro kiryoshe, kandi turashimiye cyane n'umutumire. Turashaka kandi kubibutsa gahunda za Christ Life Center. Turaterana ku munsi wa gatanu hano muri Phoenix kuri Christ Life Center. Nimba uri kurakurikirana kino kiganiro ukaba udafisa usengera, turaguhaye kaze. Duterana saa 2 z'ijoro gushika saa 5. Turase n'amateraniro ya dimanche, tunabatumira. Dutangura saa 4 n'igice zo mu gitondo tugashikana isaha ndwi zo ku mugoroba cyangwa 13h. Rero turabatumiye, tukaba turangije ikiganiro cacu. Tukaba tubashimiye abashoboye kutwumviriza n'abazotwumviriza. Turizera yuko kino kiganiro kizobafasha. Yesu abahezagire.